watu ya opposition, watu ya opposition, watu ya opposition. Tuliwaambia hii mambo ya propaganda muache, amukusikia. Mambo ya fitina, mambo ya uchochezi muache, amukusikia. Sasa muliamusha Simba. Simba alikuwa ametulia tu vizuri. Mkaamua muende mumuamushe. Sasa mkule kiburi yenu. Miaka 2 mmezunguka tu matusi, uchochezi kila mahali. Mlikuwa mmenyamaziwa. Bosi, hebu nyorosha hii watu kidogo, wamekuzoea sana. Mwanyamazia sana. Nyorosha hao kidogo pia. Kwenda rudisha kwanza mali ya ndugu yako, warudishie wajane na warudishie mayatima. Wewe kwanza uwaulize, uombe msamaha wale wasichana uliwaua, uende utafute familia zao kabla hujakuja kutuongelesha kama Kenya. Sijui kama tunaelewana. Huyo mtu hawezi kwenda mahali popote, hawezi kuongoza mahali popote, hawezi kuongoza kitu chochote, na hawezi kuongoza mtu yeyote. Musilie sasa, nyinyi ndio mulianzisha hii maneno. Tuliwaambia tufanye siasa mzuri ya sera na agenda, mkakataa. Instead bukaamua propaganda kila siku. Kila mahali, kwa madhishi, kwa kanisa ni propaganda. Sasa mkule kiburi yenu. Tuliwaona mkusikia.